Banyarwandakazi, uyu ni umwanya wo kwagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Washington kuri uyu wa kane, Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye kandi yemeza gufatira ibihano ku bashyigikira bagatera inkunga y'amafaranga y'ibikoresho by'indwano cyangwa izindi mfashanyo izo arizo zose umutwe wigometse kuri Leta ya Kongo, nk'uko iki cyifuzo cyari cyarasabwe n'abasenateri Dick Durbin, Chris Coons, Barbara Boxer, John Buzumani, Sherrod Brown na Jimmy Inhofe. Aba bakemeza ko M23 yirengagije ku buryo ndengakamere ubuzima bw'ikiremwa muntu n'ubudahangarwa n'ubusugire bw'imbibi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bibaye nyuma y'icyumweru kimwe aho akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye gasohoye icyegeranyo gishinja guverinoma y'u Rwanda gutera inkunga uyu mutwe wa M23 mu kuyiha abarwanyi imyitozo ndetse n'intwaro, tutibagiwe n'abayobozi mu bya gisirikare. Abari kwisonga mu gutera ingabo mu bitugu M23 ni James Kabarebe, Ministre w'ingabo mu Rwanda, Charles Kayonga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, na Jacques Nziza, umujyanama wa Kagame mu by'umutekano. Kuri uyu wa gatanu, Justine Green, umunyamabanga mukuru w'ikigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga, yatangaje ko Ubwongereza buhagaritse imfashanyo bwahaga u Rwanda ingana na miliyoni 21 z'amapaundi. Impamvu ngo nuko guverinoma ya Kagame yanyuze ku masezerano yo gufasha no gutera inkunga imitwe yigometse kuri Leta ya Kongo. Akongera agashimangira ko ibimenyetso bishinja u Rwanda mu gutera inkunga umutwe wa M23 byasohotse mu cyegeranyo cy'impuguke za Loni ari ukuri. Ubwongereza nk'umuterankunga uri ku mwanya wa kabiri mu gufasha ingengo y'imari y'u Rwanda bwari buteganyije guha u Rwanda imfashanyo ingana na miliyoni 75 z'amapaundi muri uyu mwaka, nk'uko ikinyamakuru Telegraph kibitangaza. Ahubwo Ubwongereza bwongereye imfashanyo busanzwe butera Leta ya Kongo ho miliyoni 18 z'amapaundi kugira ngo ifashe abavuye mu byabo kubera intambara yatejwe n'u Rwanda mu karere ka Kivu, aho abantu bagera ku bihumbi 500 bavuye mu byabo kuvaho imirwano itangiriye mu kwezi kwa kane. Twakongera kubibutsa ko mu kwezi kwa 9 gushize ibihugu byunze ubumwe by'i Burayi nabyo byahagaritse inkunga byahaga u Rwanda mu mushinga w'iterambere. Sweden n'Ubuholande nabyo bikaba byarafashe icyemezo nk'iki ngiki, ndetse n'Ububirigi buherutse guhagarika imfashanyo mu byerekeye ibya gisirikare. Abarwanyi ba M23 kuri wa gatanu bavuye mu gace ka Sake n'inkengero zako bari bigaruriye mu cyumweru gishize. Kuva muri Goma bishobora gufata igihe gito, aho M23 irega umuryango w'abibumbye kudindiza icyo gikorwa. Abayobozi ba M23 bemeje ko bazava mu mujyi wa Goma kuri wa gatandatu tariki ya 1 z'ukwa 12. M23 yagombaga kuva muri Goma kuri wa gatanu tariki ya 30, ariko igihe cyongerewe kubera ko MONUSCO yayibujije kunyura ku kibuga cy'indege cy'Igoma gufata ibirwanisho ingabo za Kongo zahataye. M23 ikaba ishaka kubyigarurira. Kuri wa gatanu tariki 30 z'ukwa 11 hari abapolisi bavuye i Bukavu baje muri Goma gucunga umutekano. Nk'uko bitangazwa n'umuvugizi wa MONUSCO, Manager Munobai, aremeza ko koko ikibuga cy'Igoma kiri mu maboko yabo ngo kizashyikirizwa ingabo mpuzamahanga nk'uko icyemezo cy'inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari kibiteganya. Umuryango utagira aho bogamiye MSF uratangaza ko abantu bagera kuri 500 bakomerekejwe n'imirwano kuvaho umujyi wa Goma wigaruriwe n'inyeshyamba za M23, ndetse wemeza ko mu cyumweru gishize habonetse imirambo igera kuri 60 mu mihanda Goma imaze kwigarurirwa na M23. Umujyi wa Goma wigeze kwigarurirwa ku nshuro ya kabiri muri 1996 na 1998 n'imitwe yigometse kuri Leta ya Kongo, ikaba yari itewe ingabo mu bitugu n'u Rwanda. Mu mwaka wa 2008 undi mutwe w'inyeshyamba CNDP wari ukuriwe na Laurent Nkunda akaza gusimburwa na Bosco Ntaganda ushakishwa n'ubutabera mpuzamahanga wigeze kugarukira mu nkengero z'umujyi wa Goma. Intara ya Kivu yabaye isibaniro ry'intambara zidashira hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe inyuranye hamwe n'ibihugu bihana imbibi, cyane cyane u Rwanda, guhera mu mwaka wa 1990 ku mpamvu z'umutungo kamere uri mu butaka bwa Kivu y'Amajyaruguru. Kuri wa kabiri ushize tariki 27 Ugushyingo, inkuru yasohotse mu kinyamakuru Igihe yemeza ko ingabo za FDLR zateye ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Cyanzarwe na Bugeshi.
Bamwe mu bakurikirana ibibazo by'u Rwanda hafi bakaba bemeza ko ari ukuyobya uburari kwa guverinoma ya Paul Kagame nyuma yaho yokejejwe igitutu n'amahanga ngo abone uko yakwisobanura ku marorerwa akomeje gukorera abaturage ba Kongo, ngo ibi bikaba byatuma noneho asubira ku mugaragaro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru avugwa ni inkuru ya David Himbara wahoze ari umunyamabanga mukuru wihariye wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru Jonathan Miller mu kwezi k'Ukuboza tariki 26. Aremeza ko inkunga ihabwa u Rwanda n'Ubwongereza ifasha ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Paul Kagame uregwa ibyaha by'intambara mu gihugu cya Kongo no kwica cyangwa kumara mu munyururu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Aravuga ati ni gute inkunga itangwa n'Ubwongereza yagenzurwa mu gihugu kitagira demokarasi, nta shyaka rya politike, ubucamanza n'itangazamakuru ryigenga ndetse n'intumwa za rubanda zisa nkaho zitahaba ahubwo zikorera umuntu umwe ari we Paul Kagame. Mu Rwanda icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa 27 Ukwakira i Kigali kivuga ko umubare w'amafaranga yoherezwa mu Rwanda n'abene gihugu baba hanze ugenda wiyongera. Andrew Modi, umuhanga mu by'ubukungu ukorera mu biro by'umuryango w'abibumbye bya Afurika y'Iburasirazuba biri i Kigali, avuga ko bene aya mafaranga ari menshi, akaba ari nayo mpamvu hajya hashyirwaho uburyo diaspora z'ibihugu zajya zigira ahantu zihuriza aya mafaranga nk'aya mu rwego rwo gushyigikira iterambere ry'ibihugu bavamo. Iki cyegeranyo kivuga ko amafaranga abanyarwanda baba mu mahanga bohereje mu gihugu hagati y'umwaka wa 2002 n'umwaka wa 2011 yagiye yiyongera kugera ku kigereranyo cya 44%, ndetse leta y'u Rwanda ikemeza ko aya mafaranga aruta ayo ikawa ibinjiriza. Ibi bikaba binyomoza ibyo ubutegetsi bwa Paul Kagame bwirirwa bubeshya amahanga ngo bwavanye abanyarwanda bagera kuri 1 miliyoni mu bukene, kandi aba batunzwe na bene wabo bagize amahirwe yo guhungira mu bihugu by'i Burayi, naho abatagira bene wabo babi Burayi inzara n'ubukene bikaba byenda kubamara, mu gihe abategetsi b'igihugu bigwijeho umutungo bakomeza no gusahura igihugu. Mu Bubiligi kuri uyu wa gatatu ushize tariki 21 Ugushyingo, amakuru yasohotse mu cyegeranyo cy'inzego z'ubutasi z'Ububiligi ku rupapuro rwa 73 zirerekana imiterere idashamaje mu mitegekere y'u Rwanda, ukuntu ubutegetsi bw'u Rwanda bugenda burushaho ubukana mu gukoresha igitugu, n'ubutegetsi bukagenda bwikubirwa n'agatsiko gato kari iruhande rwa Paul Kagame. Muri iki cyegeranyo bagaruka no ku batavuga rumwe na leta ya Kagame bakorera cyane cyane mu bihugu byo hanze, ukuntu opposition igenda igira imbaraga cyane cyane FDI na RNC, ndetse ko guverinoma y'u Rwanda yagiranye ibibazo na zimwe muri guverinoma y'I Burayi kubera inama zakozwe na RNC umwaka ushize hirya no hino mu mijyi y'I Burayi. Aya makuru mwayateguriwe kandi muyagezwaho na Karuranga Salehi. Naho ubutaha murakoze.